Ya kaptanla varsam da ki kaptan. Taşlar da olma, taşlar. Bakalım kaçtı. Kaçtı mı? Tamam, yüze girdiler. Eldim var ayıya yazın. Duşunda cin menen gel açattı. Anan alacaktı da karmap savurdu oğlunu çakırıp gel açat elde. Anan bilmiyorum anne oldu. Bayı oynar. Oyun avtomat demez. Avtomatlık mı? Avtomatlık. Bayı oynar. Gördün mü? Kavaşlık. Avtomat kavaşlık. Müslümanlar neyin aklı? Ticaretlerine tibegle. Kızılgandı kaldırmakla çigitler, kızılgandı kaldırmakla çigitler. Biz dinle Kırgızstan'ın caranları. Biz dinle Kırgızlar. Olay çok. Mına atılganдар, mına байвой атылгандар, мына. Айт атылбаган, мына атылгандар. А бул резиновый, мына. Көрсөң? Резиновый? Это резиновый. А мына пистолеттики. Жоқ, калашты қалды байке. Мына пистолеттики. Таптыңарбы? Бияктан булардан алдык. Макар бошка. Нет, он со мной, сейчас я подготовлю, подожди. Где у нас? Прямо. А я не знаю, где кундузка. Вы ее увидите наверху. Скажите, пожалуйста, Акылбаки она знает, хорошо? Пока, подожди. Қоя тұр. Азыр айтат, ананы не етет. Тихо, пошли. Пошли, тихо. Не хотят они. Не знаю, они боятся нарушить приказ и потом...
Не, там... Assalamualaikum Beke. Жақсы.